Hali kwa sasa kulingana na ile ripoti ya NDMA tuko kwa ile phase ya alert, lakini trend is worsening. Hiyo inamaanisha kuwa watu wengi zaidi watakuwa katika hali mbaya zaidi. Kwa sasa hii ile hali iko kwa sababu ya ukosefu ya mvua, maji ni kidogo, so kunakuwa na ile resource based conflict, haswa ukiangalia kati ya wakulima na wafugaji. Kama tunavyojua kwamba tukishamaliza programu hii tunaelekeza ndugu zetu, watatuelekeza pale gani kwingine kwa hitajika. Tunazungumza na wale donors wetu na mara nyingi wanashiriki, wanatusaidia katika jambo. Kwa hivyo ni jambo programu tutaendelea kwa mwaka, pengine tutafanya pengine mara 5 mara 6, lakini tutafanya bidii safari tuende mbali na tufanye medical camps nyingi, na pia tusaidie watu kwa ile mambo ya nutrition, pia kile mpango yote ambayo itahitajika katika mambo haya. Tuko na shida ya maji, ukame iko mingi. Unaona hivi karibu miaka ngapi mvua hajanyesha vile, unaona maji ni ya kila mtungi mmoja tunanunua shilingi 50. Kama imetulemea maji na chakula, na zaidi na watu wananyonyesha watoto, hali yao watoto yao pia hali yao si nzuri. Tumeathirika sana na hii mambo ya kiangazi kwa sababu hatukupata mvua ya kutosha katika msimu uliopita, na hiyo ndio imesababisha hii kiangazi kuwe kali zaidi. Na kitu kingine pia tunaona kwamba imechangia, kulikuwa na mzozo za jamii mbili ambao tunaona mifugo mingi zimeteremka. Sasa zile rasilimali kidogo zilikuwa pia zimeweza kuisha kwa haraka. Sasa kwa hiyo hali watu wakawa sasa wako katika hali mbaya, na tunashukuru kwamba kuna wahisani wameweza kujitokeza